PDP bat ke GNC. Kalau penlong ya ke jing kendulang. Kebangi ladap ya penbaik Indonesia resim ladap. Dari mata kasi ke jing don jongi ke ISIS PDP bat hapok ke jing alam jongi General Secretary iba Agustin Marak jo ke GNC nilarai kumni. Bakumba mencuang iba Hopping Stone lengdo bampuan luar belai. Badi mama Clifford Maran iru dalam kuai luar belai kumni leader jongi ki atli ki community. Kasih bergaro. Kildan lepa ke jingi trelang. Kalau dan lepa ke coordination committee. Bat ladap summit lepa de bun pak ki maberendam. Siapa sokar India nak banta ke Sipil State Garulan bat ka kasih jenja state. De menta kasi nilayo bani syong nilayo bani rai bat bangila pen impat ya kanega coordination committee. Dak ba menta kasi ni chief mai yo president ilabu ya u presiden juga Asia PDP ku presiden jom kan ni coordination committee Mr. KP Pandian as chairman but Mr. Nickman Marak kumbu co-chairman juga GNC vice president but ni don lang ki secretary jom politik party ni don lang ru arngut ki spokesperson ki Mr. Martel Mokhim former MLA MDC menta belum EM Lotus Council but way naki Henising Mara Sama Henising Sama kumbu spokesperson badai na po ka Garo region but halo kini kejing ya penbet jim ta kasi ni rai ru bangin don treasurer sa penskep lagi di kasi na office to me ki atli ki party but ai ka bangi ni rai ka long ni ini ya cakram ya kene kecing dawa banyo la kejong besala omdei namar bangi ya isi omdei namar bangi don kecing ya konflik nene kecing ya le wi namar kecing ya i halo penrim jo kecing ya i bat kecing ya buram keliang tangba hadin ke santos nem kene ke state megalia mentang yong ba ngidon la kejong ke culture ngidon la kejong ke tin ngidon la ke konsensyar besar ke ba janai bo beli try kena lebu ke negeri bi cungi yaki bad yangi kumtang isu kwa ban yaklada ke jingsu da ke jingsai klem gono ka violence inde ke jingele bat ni take care bat ni suma ya lagi jong ki briu bodon mentah hapo ka Garo Hills region Kasir regions da ka ba da ka mesti jong ke jinglo ko wei bat ke jing trilang bagi dia klat da